Yes, reka tubifurize umugoroba mwiza kuri mwebwe mwakoze subscribe ku Ntare Official, mwebwe tubana umunsi kundi tubagezaho amakuru abagiye atandukanye avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi no mu karere muri rusange. Murabizi ko tugaruka ku makuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano. Ni byinshi cyane tugiye kugenda tuva imuzi n'imuzingo tubabwira situation uko ihagaze, uko yiriwe uyu munsi. Tukaba turi kuwa kane tariki 25 2025 ukwezi ko n'ukwa cyenda. Bien sûr tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Turagaruka ku mpinduka zikomeye cyane zagaragaye mu gisirikare cya M23. Hahindutse nde? Byagenze bite? Ese wahinduwe yahawe iyihe myanya? Turabigarukaho. Uyu ni Colonel Nsabimana ndetse wahawe izindi nshingano nyuma yuko yarashinzwe RG5. Ibi byose tugiye kubiva imuzi n'imuzingo tubabwire, ndetse nuko inzego za polisi ndetse nazo zihagaze kugeza amagingo yangaya. Abaturage ba Uvira baratabaza basaba M23 yuko mu by'ukuri yabatabara vuba na bwangu ngo kuko bamerewe nabi. Ibi nabyo turaza kuba tubigarukaho. Hanyuma FDLR byakomeje kuvugwa ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiganiro mu by'ukuri bikomeje kugenda birarimbanyije, aho bivugwa ko FDLR zigomba gutangira guhigwa a partir cyangwa se kuva ku itariki ya mbere n'ejo bundi y'ukwezi kwa 10. Bizakorwa bite? Tugiye kubiva imuzi n'imuzingo. Ariko kandi mu ibanga rikomeye cyane, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yabonanye n'uwitwa Eric Prince. Nabyo turabiva imuzi n'imuzingo, aho iyi mubare w'abacancuro ugiye kwiyongera ku bwinshi. Ese ibintu bizaherera he? Turabiva imuzi n'imuzingo. Indi nzira M23 yamaze kuba itangiza niyo kwerekera muri Mwenga, ndetse ikabishobora gukonturuna ikagera Walungu. Ni nyuma yuko ndetse muri Nzibira ibintu bikomeje kuba bibi. Indege mu by'ukuri ziri kuharasa n'uyu munsi mu masaha ya nyuma ya saa sita, indege zongeye kurasa. Wazalendo barimo barihonda ku gatuza bavuga ko ngo ndetse n'ubwirinzi bwa M23 ngo bushobora kuba bwarashwe. Ese ibi nibyo? Byose turabiva imuzi n'imuzingo. Turagaruka ku rugamba rukomeye cyane mu gace ko bita Kamisimbi, ni muri axe ya Muku ndetse n'ahitwa Rwami. Imirwano irakomeje cyane. Ibi byose turabizanye, ndetse wowe icyo tugusaba ni uko tuba hafi, hanyuma ukakanda subscribe. Turagusuje wowe udukurikira uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabizi ko tuhafite bench, ariko kandi ushobora kujoininga group zacu za WhatsApp, dore ko mu by'ukuri ari amagroupe ari active nkuko dukunze kubivuga. Ni amagroupe akora cyane. Ushobora kutwandikira kuri 0779 ubundi mu by'ukuri hanyuma ubundi tukakugezaho ndetse buri kimwe cyose tukagushyira ku mbuga zacu, twubaka umuryango mugari w'Intare Official. Mwabantu mwe rero muze kunyemerera, ndetse mwebwe mudukurikira mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo ndavuga mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo duherereye, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese turabasuje. Adukurikira muri Mozambique, namwe mudutera kamo mukatubwira muti turabakurikiye. Ndetse mu ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda turabizi ko tuhafite abambasaderi benshi cyane mu bihugu byinshi, birimo Uganda, birimo Tanzania, birimo Kenya, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, Afrika y'Epfo n'ahandi. Mwese tubahaye ikaze muri aya makuru y'Intare Official. Ni amakuru mu by'ukuri tugiye kwihutisha cyane, ndetse dutangirira ku cyitwa impinduka za gisirikare, ndetse bivugwa ko zamaze kuba zigaragara muri M23. Si impinduka zo ku rwego rwo hejuru, ariko kandi nazo zifite icyo zisobanuye. Nuko uwitwa Colonel Nsabimana yamaze guhabwa brigade ya 3. Ese buriya habagaho brigade 3? Ndakeka zari 2. Ndakeka zari brigade. Yes, yahawe brigade ya 3, aho Colonel Nsabimana uzwi cyane kuva kera cyane yari mu by'ukuri commandant des opérations cyane muri axe ya Sud Kivu ndetse no mu bindi bice, na mbere yemwe akiri mu ngabo za leta yakoreraga mu bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Epfo. Uyu yarasanzwe ari G5, yarashinzwe ndetse cyitwa relation publique cyangwa se benshi bakunze kwita PC. Uyu yarashinzwe imibanire myiza abaturage ndetse n'inzego za gisirikare. Ni umuntu uzwi ho kuba ari umunyapolitiki, ndetse akaba n'indwanyi ikomeye cyane. Ahanini bavuga ko yo wujuje ibi bintu byombi, uba uri umusirikare ndetse w'intarumikwa, dore ko iyi mpano itagirwa na benshi, ndetse kuba uri umusirikare wa nyawe, ndetse ukaba ushoboye kuvuga imbwirwaruhame ndetse abantu bakakumva. Uyu mugabo rero birazwi cyane, Colonel Samuel Nsabimana yarabifite, ndetse yakundwaga ku rwego rukomeye cyane, aho hagaragaye abasore benshi yagiye mu by'ukuri yinjiza mu gisirikare. Uyu rero yaje kuvanwa muri izi nshingano zisa nkaho
cyane cyane ziba ari za gisivile, ariko uyu mugabo byagiye bigaragara nubwo yakoraga muri ubwo buryo, ariko cyane yagaragaraga mu myenda ya gisirikare ndetse anajya no ku rugamba. Ibi rero birashoboka kuba chef d'état major general wa ARC cyangwa se armée révolutionnaire congolaise Sultan Makenga kuba yatekereje ko uyu nguyu ari umuntu ushobora kwifashwa, cyane cyane ko ari umuntu usobanukiwe axe zose zo ma 23 ishobora kuba iri kwerekezamo, dore ni axe ya Zanzibar, za Kingurube, za Shabunda ndetse ukomeza ujya Kindu, dore ko uyu mugabo yahakoreye ku rwego rudasanzwe. Bikaba bivugwa ko rero ko ariyo mpamvu ashobora kuba agiye guhabwa iriya brigade igomba kujya muri ziriya axe, akaba ari brigade ya gatatu. Yes, muze kunyemerera rero mbabwire uwamusimbuye. Uyu nguyu nawe arazwi cyane, yitwa Colonel Ernest Sebagenzi. Uyu nguyu niwe wabaye G5, niwe wagiye muri uyu umwanya, ndetse yarazwi cyane. Ernest Sebagenzi ntawe utamuzi, ndakeka ko weho tubana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bindi bice bigiye bitandukanye ko gukurikiranira amakuru hafi ya Intare Official ndetse n'umutwe wa mama 23 nkuko bavuga ko ari inyeshyamba. Ushobora kuba uzi Ernest Sebagenzi. Uyu rero niwe wahawe izi nshingano mu cyama, ndetse akaba ariwe ugiye kuba by'umwihariko akurira iyi G5 cyangwa se ibijyanye na PC w'icyama. Ibi ngibi rero byamaze kuba bitangazwa nubwo mu by'ukuri bitarashyirwa ku mugaragaro, dore ko irya gisirikare byo kenshi na kenshi keretse twebwe twigerera indani kwa ndani biba bigoye kugira ngo uhite ubimenya, ndetse dore ko bidatangarizwa itangazamakuru aba ari amabanga ya gisirikare. Twebwe rero tuba twagerageje gucengera ndetse amakuru yose tugahita tuyatahura. Ikindi rero dushobora kubabwira nuko polisi iherutse gupasingwa, ndetse ni polisi igomba gukorera muri axe zose, yaba Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo. Iyi polisi nayo ikaba iyobowe n'uwo bita Colonel Guillaume. Uyu akaba ari commandant brigade wizi polisi bagabyemo ndetse ikitwa battalion zigeze muri ebyiri. Battalion imwe ikaba yi mu mujyi wa Goma, indi ikaba yarajyanywe mu mujyi wa Bukavu. Ndetse rero biravugwa ko uyu Colonel Guillaume ukuriye polisi ayungirijwe na Colonel babiri barimo Colonel Gapasi. Ndakeka ko uyu Gapasi muramuzi cyane, yari na polisi mu gisirikare cya leta ndetse yakorewe muri axe zigeze zitandukanye zirimo za Gicanga n'ahandi ndetse naho mu rugo, yemwe na Colonel Mwamba. Aba babiri, uyu Colonel Mwamba hari amakuru yigeze BBC avugwa ko, ariko nibyo byari byo, yuko nawe yarasiwe Kirorerwa. Ndabyumva Kirorerwa igihe muribuka igihe Colonel Zayirwa cyangwa se uriya Zayirwa wavukanye Mitabo arasanwa n'abasirikare bigizemo uruhari n'ingabo z'u Burundi, bakamurasa ndetse n'abasirikare batari bakeya bagahemukira icyama bikomeye cyane hano mu Gicwa. Biravuga ko byavuzwe ko na Colonel Mwamba yari yaharasiwe, ariko yaramaze igihe atavugwa ndetse atanagaragara, ku buryo benshi bibazaga byinshi kuri we, ukaba barakekaga ko wenda ashobora kuba yaragize ikibazo gikomeye. Amakuru atugeraho rero nuko ari we wungirije uyu Colonel Guillaume afatanyije na Colonel Gapasi, ndetse yemwe muramuzi neza cyane uriya mukobwa ukunze kugaragara cyane uriya mukobwa kabisa muramuzi, nawe akaba ari Major Claudine, nawe akaba azwi yuko yamaze kuba yinjizwa mu gipolisi. Ndakeka ko bisobanutse ndetse binazwi, nawe akaba ari umwe mu bayoboye yemwe n'aba bakoloneli uko bangana bagomba kuyobora police de proximité, cyangwa se polisi igomba kuba itandukanye bikomeye cyane ndetse na polisi yari isanzwe ikorera muri ibi bice. Ngayo nguko rero ni izo mpinduka ndetse n'ubwo buryo ibintu bisetinze, nta bindi bidasanzwe uretse kuba ari uko nguko byagenze abibazaga. Ndetse mu by'ukuri ntekereza ko kongera kubona Colonel Nsabimana mu mbwirwaruhame zigiye zitandukanye, ubu ngubu icyo agiye kujyaho ni icyitwa urugamba, ndetse bivugwa ko agomba kuba ari muri axe nyinshi zigiye zitandukanye zirimo za Sud Kivu, dore ko uyu mugabo hano muri axe ya Karehe ndetse ari naho akomoka. Ngayo nguko rero munyemerere duhite dusimbukira n'umundi turacyari muri Kivu y'Amajyepfo, duhite tujya muri axe ya Nzibira. Aya yo munyemerere Nzibira nyivuge ntuje. Iyi Nzibira kuva yafatwa na mama 23, icyitwa sharing, icyitwa indege, icyitwa kuyirasaho, kurasa ibirindiro bikomeye cyane bya mama 23, nibyo bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma amakuru akatubwira ko hano muri territoire mu by'ukuri kugeza amagingo ngaya muri axe zigiye zitandukanye, bivugwa ko mama 23 yaje n'ubundi gusheringwaho ndetse n'indege uyu munsi mu masaha y'iki gicamunsi. Yego, y'iki gicamunsi kabyavugwaga ko mama 23 yakoresheje mu buryo bwo ku deborda muri axe nyinshi. Biravugwa ko bamwe banyuze Walungu benshi bagaca Kaziba mbere yuko indege irasa, mbere yuko indege ihamagarwa. Ibi ngibi bikaba byari byateye ubwoba bukomeye cyane.
biravugwa ko ahangaha M23 yanyuze muri axe ya Kaziba, batraversa aho bita Mubuga, barakomeza barambuka ndetse bajyana ngo n'abaturage bari bagiye mu isoko muri axe ya Mubuga, hanyuma barakomeza baratraversa bagera muri axe ya Ruhinja, hanyuma baragenda bashyira ibirindiro byabo mu gace ko bita Mudekera. Iyi hangaha ni axe mu by'ukuri kugeza mu gingo ya dushobora kuvuga ko zari axe zitari zisanzwe ndetse zirimo navuga ko zitari zisanzwe zirimo aba basirikare, nyuma yuko ikitwa coalition yirunze yose ikerekera muri axe ya Mwenga kujya gufunga trajectoire iturutse muri Kaziba, muri Nzibira igaca Mwenga Kamituga ndetse gakomeza yerekera muri ibyo bice. Batekereje ko rero ari cyo kibazo bose bajya kwikosantra muri bice bya za Kaziba n'ahandi n'utwo duce ngarutse zimwe za Mubuga ndetse na za Ruhinja, basa nkaho bahavuye bava muri ibyo bice, bikaba byagaragara yuko nta basirikare bahari. Ibi rero byaje kuvuga ko M23 yari ikeneye kunyura muri direction ebyiri cyangwa ibyerekezo bibiri, ndetse bishobora kuba biri kwerekeza muri Uvira, mu gihe cyo mu gihe cyo Nzibira y'ubwayo yo yari isa nkaho mu by'ukuri kugeza ubu ngubu ariyo bahanze amaso, ibindi bice bibagiwe. Twagiye tubabwira ko aba M23 barwana n'ubuhanga bashobora guhanga amaso muri axe runaka, mu izindi axe zigasa n'izisinziriye, noneho abandi bagatekereza ko zitagikenewe cyangwa se wenda n'abasigaye bari bashobora kuba baravuyeyo, hanyuma ubundi bagasa n'ababakinishije gato gusa, ubundi bakanyura muri ibyo bice. Hanyuma bikavuga ko muri kote yaho Emoya Plateau na kote ya Kamanyora Katogota muri route nationale nimero 5 cyane cyane bakunze kwita muri plaine ya Ruzizi, kugeza ubu ngubu nta kitwa isasu cyahavugiraga, ahubwo direction yo kunyura mu bice birimo Mubuga bagakomeza n'ubundi bagenda. Ibi ngibi nibyo byari bisa nkaho byamaze gutera ubwoba uruhande mu by'ukuri rwa leta. Hanyuma niko guhamagaza ikitwa indege, vuga bati reka destabilize turebe yuko dushobora gukomeza tukagenda tukarasa n'indege, hanyuma wenda tukaba twakomeza tukabakanga, ubundi gukomeza bigasa nkaho bigize ute bibananiye. Hanyuma amakuru ari kuva ahangaha ari kutubwira ko ngo imbunda ziremereye ngo nizo M23 yari ifite, ndetse yari inahetse kuva mu masaha ya saa 3 za mu gitondo. Hanyuma ngo ibi bikaba byaje gutera ndetse imirwano ikomeye cyane ikabera mu gace muri groupement ya Kamisisi ndetse muri Muku. Iyi Muku nayo ngo ikaba iri mu birometero bigeze kuri 15 ndetse n'umujyi wa Bukavu. Iyi ni imirwano nayo yabereye aho M23 bivuga ko yavanye mu defense 3 ya za Wazalendo yaje gutwika, ndetse ariko bikaba bivugwa ko nta basirikare benshi bari baherereyemo. Hanyuma hano Muku ndetse n'ahitwa Rwami muri groupe ya Kamisisi, amakuru avuga ko hari Wazalendo batari bake bashobora kuba bavyuze batawe muri yombi ndetse barafatwa. ngo bafashwe ni muri urugamba rwabereye hanga. Hanyuma indege yaje noneho yumva ko mu by'ukuri ibyo ngibyo ariko bimeze, biza kurangira ndetse irashe, ariko ngo irasa M23 iri yabamenye. Ubwo ngubwo aho ngaho narindi ndacyari muri flow ya Ngweshe, mu rugamba rwa Ngweshe. Hanyuma ngo mu kuharasa ubu ngubu rero ibiri kugenda bisakara ku mbuga nkoranyambaga muri axe cyangwa se ku binyamakuru byabo ndetse n'amagroupe WhatsApp yabo, dore ko twebwe amakuru yaduyi tuba tuyafite cyane kurusha ibindi. Bari kugenda bigamba ko ngo indege ngo ishobora kuba yasenye ubwirinzi bwa M23, ariko ubwirinzi ngewe nagiye mbigaruka ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi mbabwira ko ikitwa ubwirinzi cyo gisa nkaho ari ntacyo. Ubwirinzi busa nkaho ari nta bwageze iriya muri biriya bice kuko bwakabaye buhari. Ntekereza ko nta ndege yakabaye kuba iri kuvogera kiriya kirere, rero ntabwo yaba iriyo tena ngo baze ngo barase kandi ari bwo bwirinzi bw'icyo kirere. So bo niko bakomeje kugenda bavuga ko ngo ubwo bwirinzi ngo baba baburashe, ngo niyo mpamvu ngo indege zabo zikomeje kugenda zicaracara. Gusa ikibazo twebwe dusobanukiwe nuko ari axe yagowe n'ikintu cyitwa imihanda, kandi murabizi ko M23 ndetse ubwirinzi bugenda ku bibunda ku makamyo, ntabwo keretse bubaye ari ubwirinzi bugendanwa wenda mu ntoki nibwo byakunda. Ariko ntekereza ko iryo terambere niba rihari niba ridahari sinabimenya, ariko icyari uko bimeze uko ariko kose ubwirinzi buragendanwa, ndetse niko ibintu bikomeje kugenda bisobanuka. Ndumva wenda ibyo birumvikana neza cyane 100%. Gusa igihari nuko indege zikomeje kwibasira biriya bice
kuva byavugwa ko M23 ishobora kuba yaramaze kuavansa yararenze ndetse nzibiri kajya no mu bindi bice byerekera muri Walungu usanga bigeze mu birometero 18 ndetse na Shabunda. Benshi rero byateye ubwoba baravuga bati reka dukoresha indege kuko ibijyanye no kurwanira hasi byo byara kwisobye cyangwa se byaratunaniye burundu. Ibi ngibi rero ni mu by'ukuri navuga ko ari ko nguko situation ihagaze kugeza amagingo aya ngayo, wenda dushobora kugarukaho. Hanyuma muri dusimbukiye kuri President Felix Antoine Tshisekedi nari mbabwiye ko ndetse hari icyatangajwe yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kumvikana ndetse n'igihugu cy'u Rwanda yuko bagiye kumena ama operation conjointe cyangwa se operation zihuriweho zo guhiga FDLR, ndetse ngo bikaba bishobora gutangira tariki 1 z'ukwezi kwa karindwi, ndetse nk'uko itangazo ryatanzwe uyu munsi. Yego, amakuru akaba avuga ko ngo ibi bikaba byaganiriwe ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe hari inama i Washington, habaye inama i Washington tariki 17 z'ukwezi kwa 9, bakaba baravuze ko iyo operation igomba gukorwa mbere yuko uyu mwaka urangira. Ariko hagati aha ukibazo tese none iyo operation conjointe keretse nibizakorwa na M23 ndetse na RDF mwose Kongo basige barwana ku FDLR zirwana ku ruhande rwa Kongo, abantu bazarwana nabo bafite ibintu ibyo twagiye tuvuga ndetse tugaruka tuvuga ko bimwe na bimwe babyemera ku mpapuro kandi ari ibintu mu by'ukuri bitanasobanutse ko byagenda uko ariko kose ntibisobanutse ntabwo biba binumvikana ukuntu FDLR yaba ari FARDC tena ngo bayihige. Hanyuma ukibaza ukuntu aho bazahura FARDC aho izahurira na RDF bikakuyobera nawe ubwaho ukumva ni imibare idasobanutse uko bizakorwa. So reka tubihanga amaso nejo bundi ku tariki 1 n'indi bizarangira bidakunze. Hanyuma amakuru akavuga ko bagomba kunetraliza FDLR ndetse ngo iki gikorwa kikaba kigomba kurangiza iminsi 90. Nubwo ibyo ngibyo mu by'ukuri bikomeje kugenda biganirwaho, ariko icyitwa urugamba rwo rurakomeje, ndetse yaba M23 yo kavuga ko iri kugabwaho ibitero na leta, yemwe na leta nayo ikavuga ko iri kugabwaho ibitero na M23, ndetse bikaba bivugwa ko yewe umujyi wa Uvira, umujyi wa Kisangani ari imijyi ndetse iri cible isaha yari yose iyi mijyi ishobora kwigarurirwa. Hanyuma hano New York President Felix Antoine Tshisekedi yabonanye mu ibanga rikomeye cyane na Eric Prince, uyu nguyu akaba ayobora iyo bita FCG Frontier Services Group. Sinzi uko niba ari Frontier Service Group, sinzi uko nshobora kuyita. Abakaba baraganiriye uyu Eric Prince kugira ngo barebe niba bakongera ngo ingabo nyinshi ndetse ziza zije gufasha FARDC. Kuba barabonanye abangaba byabaye tariki 21 ejo bundi le 21. Yego le 21 nibwo babonanye mu gihe hari Assemblée Générale y'umuryango w'abibumbye cyangwa se inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Bakaba baraganiriye ngo ukuntu bagomba gukorana na President Felix Antoine Tshisekedi kugira ngo barinde ikirere, la maintenance aérienne des FARDC. Bakaba rigiye gushyira imbaraga cyane ngo mu kurwanira hejuru. Bamaze kubona ibanga ko M23 kuyizana ibyo kurwanira hasi ho ntabyo byashoboka, kandi rero n'ikirere mw'abantu mwe kwamenyeye by'urugamba ntabwo bavuga ngo uzarwanira mu kirere gusa utarwanira hasi n'ubundi ntacyo bimaze. Hanyuma ibindi nk'ibyo Tshisekedi nawe akaba yaraganiriye n'itagazamakuru ryo muri Amerika, ababwira ko kuri uyu munsi nejo tariki 24 aza kuvuga ku bijyanye na politike iyo ya ndani mu gihugu, avuga ku byidoha ndetse abrega u Rwanda, avuga ko ngo u Rwanda mu by'ukuri ngo rukomeje gufasha M23, ndetse yaganiriye na bya binyamakuru muzi byagiye bihabwa amafaranga menshi cyane, harimo nk'iyo bita Fox News ndetse na CNN. Byose byari bihari, yagiranye nabyo ibiganiro ndetse aza no gutunga urutoki Rwanda. Ibyo ni nk'ibisanzwe n'ubundi asanzwe abikora. Hanyuma ibyo ngibyo nibyo bikomeje kugenda mu by'ukuri ibivugwa. Yes, gusa Patrick Muyaya mu kanya nawe yaganiraga nabonaga yaganiraga n'ibinyamakuru hano, ariko yaje nta bindi byinshi yaje kuvuga. Yavuze kuri Corridor de Lobito, ya projet y'abanyamerika ndetse n'ibihugu birimo nka Angola, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi. Murabizi ko ari umuhora wa Lobito ugomba kubakwa, ngo ugomba kuzajya ujyana, sinzi ibyo uzajya ujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndakeka mbere yuko Biden arangiza manda ye yatembereye muri Angola ariho bagenda ndetse no kubiganira n'ibyo yagarutseho. Uyu akaba ari Patrick Muyaya Katembe,
ubwo yagiranaga baracyari muri biriya bice. Hanyuma wenda nihuse couvre-feu yabaye mu mujyi wa Goma, ariko iyi couvre-feu noneho yo yaje kubamwo udukoryo. Hari umusaza wagaragaye, abakunzi bacu wenda muraza kubona, turaza kuba tumushyira ku magroupe yacu ya WhatsApp. Neza neza yakubisemo icyitwa uniform, kandi ni umusaza ukuze, uniform y'abanyeshuri kogoka byarebe ntabwo biba byoroshye. Iyi ngiyi rero amakuru aratubwira ko ahangaha ari muri ni couvre-feu yakozwe kuva ku Turapayote kugenda kugera kuri ka Katindo, aho hafashwe abana benshi b'abasirikare ndetse bagifite icyitwa ibikoresho by'imbunda. Hakekwaga kuba ndetse hari ibikoresho byinshi ndetse n'imbunda na tension, ndetse bikaba byavugwaga yuko bihari. Ibi ngibi rero bikaba ari byo byatumye mu 23 ikomera uyu musako. Kugeza amagingo ya umubare wa nyawo wabafashwe ntabwo turawumenya. Byatangazwaga, bahitaga babitangaza vuba vuba, noneho ntabwo byahise bikorwa bene ubwo buryo. Amakuru rero atugera hakaba tubwira ko mu by'ukuri ari hafatiwe imbunda zitari nkeya. Tuvuye aha tugahita twinjira muri notabilité ya Bugamba ya kabiri muri teritwari ya Nyiragongo. Abasore benshi kabisa bajoyininzemo 23 ndetse mu nama yabaye n'ubundi uyu munsi, aho baganiriye ndetse n'abakangurambaga ubwo baganiraga n'abakangurambaga bari boherejwe na guverinora cyangwa se abashinzwe sensibilisation et mobilisation ku rwego rw'intara, aho mu by'ukuri abasore batari bake baje kujoyininga ma 23 ndetse bakaba bavuze ko bagiye gufashanya nabo, ndetse baririmba bati Kongo itajengwa na nani, itajengwa na sisi wenyewe. Hanyuma twihuse amakuru angera harambwira ati hari umuvandimwe unyuze mu gikara arambwira ati muri groupe ya Basimukinji muri teritwari ya Mwenga intare za Sarambwe zahagaragaye. Ndetse amakuru akavuga ko agace ko bita Lubumba kamaze kuba kigarurirwa. Yes, nako muri Mwenga nako. Hanyuma amakuru akavuga ko muri AFC 23 muri groupe ya Itombe mu teritwari ya Mwenga hari abakomanda societe bageze kuri 2 bishwe. Na makuru n'ubundi akomeje kugenda mu by'ukuri atugeraho abitubwira. Na makuru n'ubundi akomeje kugenda societe ya Itombwe. Wenda ikindi bavuga ko ma 23 bakavuga ko muri Muramvya muri groupe ya Bijombo unyuze Cyanzovu ndetse n'agace ko bita na Maramara muri groupe ya Basimukinji ya kabiri mu masaha y'isa 4 mu by'ukuri aribwo bari bamaze kuhakandagirana uyu munsi. Hanyuma aho bita Asange muri localité ya Lubumba chefri ya groupe ya Basimukinji naho hafashwe. So urumva ko teritwari ya Mwenga kugeza amagingo ya muri secteur ya Itombwe kugeza amagingo ya ngaya mu by'ukuri kugeza amagingo ya ma 23 n'uduce ikomeje mu by'ukuri kugenda yigarurira. Reka nsoze mu by'ukuri mbashimira cyane ndetse mvuga ko mukore subscribe mwebwe mutarayikora, hanyuma dukomeze tubane twubaka umuryango mugari w'Intare Official. Ariko kandi mushobora kujoininga groupe zacu nkuko nabiba abwiye, hanyuma tuze gusubira n'ubundi makuru yacu y'ubutaha ya mu gitondo. Mukomeze mugubwe neza, makuru yacu yo nakagaruka. Turabashimiye cyane, ciao ciao.